Kecundok malih ring Oneno Kreatif. Sane mangkin keceritayang indik pan baluk tangkel muspe ring Puro Ulundanu Batur. Keceritayang jani pan baluk suba nekad itu di Puro Ulundanu Batur. Laut ngemus kresek ane angono ngaput sokasi ngenyet dupe lan ngaturan banten pedidine. Makito kedek mana penyiari ije kuranane pan baluk. Keceritayang jani pan baluk subesud ngaturan bakti ring Puro Ulundanu Batur. Laut ia mejalan mule. Santai pan baluk mejalan pedidine. Keceritayang jani neked jumah lantas ia nyemput panak nih. Kamu ketekeli nyempet? Tekuli maturan, begitu ngoyong hijab lantas nyemput gitu. Jadi kamu mang cek nama langsung bersihin kandana. Nah jani bu, kalau gini nyangin dia lu, kalau sunang. Ngali emer ngletekan keran nyangin iye emerne kelanggono mandusin kucit jak mersihin kandang nih. Dua gimok ngotin iye pedidian. Laut menjalan imbok baluk nyun emer kal mersin kandang di tegali. Kongkong kuluk imbok baluk. Ayah basan. Suka jalan dulu. Lo ngama aja lang gagak tuh saya ini. Lihat aja mau kerja, mau tanah, mau ngadu. Dekenya ngama. Ini ngama sih ini medam. Pang segar sih pang segar. Bos jadi cing ngama medam gitu enggak enak. Hei. Dua pan baluk antek ke kucit nih bareng aja aku main film. Wah. Jadi hipnoterapi jani pan baluk kalau madaman kucit nih. Medam cili medam, melamun blok. Iya. Medam. Akhirnya medam ci, sun ngut jet cange. Bengidang macam medam anji. Medam. Ini ngama ci ini tuh medam. Itu tuh ngama. Kandangnya tuh bersih.
kepalian. Sing gua mengene pindah-pindah cak kurane. Masa kan wani kalang lo. Apa kaden mekade kaden. Ini kepalian sekali. Sepadan takon itu atau ada aku yang jampi-jampi ya pun. Kecerita Jani di Tongos Len timpalne pan baluk sedang ngecel siap. Adan timpalne ento i kembung. Engkan, Apa sih je? rumah kerja udiang. Zaman ajar ada di mana? Aduh, Laut menjalani kembung ke rumahne pan baluk. Ngam, kan balap je. cuma di kanginnya manting. Penting. Dah lumur. Ye nyoman. Apa kayak ciman? Ini mancing kok. Kurang je. Tuh main apa yang TikTok kan kok. Nasleng kan. Jangan manting nasleng. Jepuk yang kena mana nih meluk kamu burun nah. Leng karang kurang aja kamu kurang penting. Main jajan. Nah nu praga ada calo gue. Ini ro. Kurangnya ngurin anu kena limane alergi udah mana. Ngamor ini. Nasleng bade lonre yani lonre. Main jajan. Main Alex son. Andek. Anda Cek lemo kalang kuranan ci. Kuranan banci ngalang pentalanu ci. Oh mana nyepen cukup ya. Ngandek. Nah. Jajan di mana? Nah. I kembung payu luas metajan sake walepan baluk payu luas kebalian. Swastiastu jero. Ya, tuh. Miki. Melingem. Iya jero. Melingem. Ada apa teko mainnya? Niki jero balian wentan jagi tunasan di tiang itu. Iya jero. Nge. Melingem. Nggih. Gantos kok Nggih, tadi. nggih. Ganton. Wentan masih mikir agak kebus niki cuaca makin ini. Apa nih ada kertunasan Jani teko mainnya nih? Puniki jero. Puniki jero balian. Ring rumah di tiang niku wenten sesuatu dan lain hal lah istilah cara mangkene. Nah, pitiana belok saja nih ngomong tiang kayak wah. Yang jelas intine tiang itu kalang kuranan gitu loh. Oh. Kengken caranya kuranan tiang itu apang sih ngalang tiang gitu loh. Laksana dan tiang ewerna ajak timpale, ajak makejang ewerin orang pental kini gitu. Pentil ini gitu. Nah niku jadi tunas. Artinya ragane nih kalang kuranan. Itu artinya. Cara niku pun jero. Nge kenten ampun anon niku. Bang bener ban tiang astawang. Dumadak pengjak kalah ban kuranane Jumadun nut sing dadene. Nah niku ampun pengidih di tiang pangkuran to. Istilah cara Bali napi wa wasta niku jero balian. Pengasih-asih. Yen ini liung. Jani ada serana kiletan bang kurana nih siapa walau apa nih jeung ida ngedolin di ulasnya pedang ngedolin apa nih dadi bakal dol kita ngelakuin jak gimana jak no Oh, dol kena. Oke dan nggih. apa nih dadi ngedolin nih kenen Nggih, suk semua jero balian. Inten iki dol nggih. Dol. Nggih, dol. Nggih. Semua jero balian. Asa punika mantan nggih. nggih are sampun gal waktu nih kalau do bang nepukin